Nagaliang USP Iskasil sebagai SPCT Wang Bang Nak Yokem Armut. O presidente que HNYF bablas dakhar ulai thu banakaliang pulit kla Yokem ya Armut kla sho yusamla hnen kesengi hak nailat. Ya kani ulai thu hadian bakaseng HNYF bakasenjuk kinongnya taksi kla kendu USP ke Iskasi Hills. Habai keren sila patai kubor bablas ulai thu bekiwe pagi badan mekti hak ni gejingja kipulit kidang ye thwet. Ulong ru bekini kibreu kila penan kam de kitiar pen mensaw pensho bandat yaute usamla. Hakbai day pagajing bomdan ni CCTV nakaliang ke SNYF kala iPod kibor badai pej bikin penbiang lem kamta kin long hi maki ki CCTV. Ulabu kajing keliru babalai kita ki CCTV kila lip bad kimsem lalong nadu usnam arja khatsan. Nagaliang USP Iskasil sebagai SPCT Wang Bang Nak Yokem Armut. Armut na Yokem mata. Ara itu berhenti itu Punjabi bat itu pi way na pedang juki di bihari. Way na pedang juki di bihari. Dan nakaliang ngajongi tolong mila asmu tenat ni kata kajing yo tristom jeng kulit. Banyak oke mi kita ki anut bangetar bila dan hapo ti jeng kulit kini ki Punjabi juga. Ayo oke di nakaliang ngajongi ungkasan ni hapaila di police department ru bagan ya syahmat bani aipor di police department kuma kanne ikapadan kam kanang kan susu iktu ki gunda iktu ki nong penyap brio ngasong bet ki ginong itu gide sisa ki bala adai ba sarkar gari bande nak betenge sisa nak for misngo ba we no susnong jongga jaj brio we do snam de bandani ki jingi i hado kanne ka jing chathambor hala ka jongkari nak for tinakaliang jogingin up ya kata ka jing patpor jong SP wang 100% sispa lakular ini SP wang ba ngincam ba itu tema wang hapai por ini namar wang bagarang dan menta kuning imla pan likem namar barang dan turu kamram lang dan bijingan lang po TV lang dan so ini ki bobon ki wang ki brio sini ki pala man kem re angut ki layo man kem ndai ki ba kak mga jinga thu jing ni mutan yung samut asan mut ki brio badan tiban le gani ka kam ni minmet di armut layo kem ke salaingut man kem ngeski mar batini ki bire bikile amdai da man shule da kiti amngai da ka selang kumgam ji jingi bagan pat ya kadur da kami hisnam ka tu ngit ba di rastang da ka ti ko wi pat ka bas nguling ngo ay kalong ba balik si CCTV gele ngilakli no SP mata ngilakli no SPCT balik si CCTV gele wong la mutala bun panai ka long ka CCTV nadu arza kasan nakadaw itu tragedi gede gede nagamau dulu teka kan mo disno ni try gadon try marba dan boong ba kini ki taksi last tu ya aba yang hakasai aba dan ki passenger ki ba bat bakir ki habiyak di yang begini ki Punjabi ki wan nadin ki ada hot ki iPhone hado ba ku driver taksi langsung tulut scooty su iPhone ha si try ka laban mi nang ta laban don ki jukili na kaliang driver balik ki iPhone hindi ka tay ka sali ka ta kasi niya ibor itu kita jorong kini kita tang jadi lagi kan mo jungtip mantan gini ki ang ba way na pedang kita don debi hari sangut kita yang armut pat telakan yang istem la ka CCTV ka terikam dai hai dang step mana ko bakem ki khot juni saw baje men step kidang fia kabrut taman ship ni apro mio ha tang bakin ya keren kimi kparo mio ala bakem di nomor gani berapa kali kita jeng feel jom ke sarkar dan bu yang kata safety hamtam yang jadgan review jengi ki paradok parasnam jengi haji shana kaliang jongar mo abal hiye di hakor mo sipo tam te kapoy phone ka tu ni paradabar ni po pibi en pis bazam te kapoy phone ki par ba kadur tini pa uni paradabar ji mo sa masasyo ki baras na akhlasa ten kuntahi bram na kaliang gejong kinong kam jok sinjo tinggal kontak iwi te ka tu ni mo nila emi nilek sesigel tinggal kenu segel lang tu kita bi ya bun parang tu nang di keruan ladan di sembalang prof sembalang kidan di nang tu ini sport sarap benak sarap tengah tu di haji sisa nadu ke kebaca tu mana ke jami di sisa ilabu pada lain karena sisni kipulit kimla ban kem kini kibriyo nak kalian jongi ke sinjuk ke senjam ke begin sim kalong ba ya kini kala aja
nginum sya asyik ban kamai ak sok jun ha solong city jadi ne ka matun e dari sutanat mentana hari bengi ka matun SP le thu ba harmat layak ban kem isu a pan por ai por sini dengan ne ban kam dengan yang joni ru oh tangi appreciate harut layak ban kem dengan scam ru berang sa sko balengut sangut ki ru bomman ni scam begini iya ki ko alam